Yesu ndaci okumusi mwiza nakwemereyeko kwari wewe Mana yanje nivyo nezererwa cane mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha wahejeje kuncungura none nduwawe mukiza ni wewe wampamagaye numvise ijwi ryawe ryiza mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha kera nari nahabiye kure mu ngeso mbi z'isi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha nasezera nije Yesu guhora nkora ivyo ugomba ninashika no kurupfu sinzoreka kunezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha. Uyu ni umwanya wanje ngo mbashinge intahe y'ivyo Yesu yankoreye. Ndagomba kubamenyesha mwese munkurikirana ko nakijijwe. Turavye muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 haravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Rero ndagomba kumenya ko nanje ndi umwana wiwe, ndi umwe mu bana biwe, naramwakiriye kandi naramukunze. Rero ndi umwana wiwe. Ku mazina jewe nitwa Confiance Vyizigiro.
hanyuma intahe ngomba kubashingira niyo yiyi. Ngomba kubamenyesha uko nari meze kera, ariko ndifuza ko dusoma mu Baroma gatonya. Dusoma mu Baroma igice c'8 umurongo w'8. Haravuga ngo kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Jewe rero nari umuntu yaganzwe n'akameremere k'umubiri, ndi umuntu yagendeye muri byinshi, donc icyo umubiri wantegeka nicyo nakora, icyo umubiri wagomba nicyo nakora. Ibyo nakora byose nabikora kubwo kunezereza umubiri. Naciye muri byinshi, naciye mu bitandukanye, naragendeye mu by'amabwate, amadisco, naragendeye mu by'imiziki, naragendeye mu by'akaboregwe, naragendeye mu by'abagore, by'ubusambanyi, naragendeye mu byo kwega amatabi y'uburyo butandukanye, donc naragendeye muri byinshi mu by'isi, ku buryo cy'isi ntigeze menya. Ariko ivyo byose nubwo nabikora, sinari nzi ko ari bidahimbara Imana, kandi nari kure rwose, kandi nkabikora ntazi ko mboshwe. Ivyo byose kandi narabikora, nkabikora kubwo kurondera amahoro no kurondera umunezero, kwinezereza. Ariko muri ibyo byose nagendeyemo nta mahoro nigeze ndonka muri byo, kandi n'umunezero wabyo wari uw'akanya gato cyane. Nashishikaye kubura amahoro, ndabura amahoro, kugeza aho numva ntanguye kuba nk'umusazi, numva ubwenge bwanyiganje. Niho naciye mfata umwanzuro wa mbere, ndavuga ati reka mbanze mfate akavakanse, mfate indwi imwe ngende ndabe ko notuza ubwenge. Niho naciye mfata umwanya wo kuko ndi muri Norvege, mu mujyi witwa Trondheim. Rero mpitamo kuduga muri Nord. Hari uko munsi maze gutangura urwo rugendo, uko nabandanije nduga niko nashishikiye numva bigenda bitagenda neza. Ariko rero ndi mu nzira, niho naciye nibuka ko hari umugenzi ari ruguru nitwa Hashta. Naciyeho ndamitana, turafatanya urwo rugendo, tugera twinezereza, tugera amahoteli, tugera mitano, kuko naragombye kuruhuka kugira ngo nduhuke, mare indwi yose ndi mu kiruhuko, kumbure byosubira kujya ku murongo. Ariko ngarutse, nashishikaye mbandanya kuba nk'umusazi, ndabura amahoro muri byose. Niho rero naciye mfata umwanzuro wo gutanga ibyanjye byose. Rero bene data, ndababwira yuko njye ntabwo nari umuntu akenye, nari nikwije, nari mfise ibinkwiriye, ndetse birenze ko nari mfise ibinkwiye. Ariko ivyo byose uko byari bingana n'amafaranga byose ndabitangatanga, ndabiha abo mu miryango, ndabiha n'abagenzi, ndabitanga byose. Hanyuma ndetse n'akazi bya nafise kampani, ariko ibyo byose ndabiheba. Ariko rero muri ibyo byose, muri uko kuba umusazi, wari umugambi w'Imana. Ariko nubwo nabikora byose, je ntabwo nari bisobanukirwa, kuko ntabwo nari ndabizi. Nuko rero nabuze amahoro rwose, ibintu byose namaze kubitanga, nabitangatanze hirya no hino, ubutunzi bwose nasanzaje. Niyo naciye mfata rero umwanzuro wo kujya Kigoma muri Tanzania, nkurikira umubyeyi, kuko numva ko ariho noshika nkaruhuka, numva ndutse mu mutima. Ariko nshitseyo aho kwa mama, ntabwo byaturiye, ahubwo byabandanije kandi
numva nshishikara mba nk'umusazi, ndumva ko mu mutwe ibintu biracangana rwose cyane. Niyo nacyo mfatira umwanzuro wo gutanga kujya gusenga, ntangura kurikira mama mu masengesho gusenga, ndetse ndatangura n'indi migambi itandukanye y'amasengesho, aho nagenda amenyera abakozi b'uburyo butandukanye, b'Abakongomani, b'Abatanzania n'Abarundi. Aho rero niho namenyeye Imana ubwa mbere, niho namenyeye ko Imana ivuga. Sinari nzi ko Imana ivuga, nari nzi ko ibyo gusenga iby'Imana ari ugusenga gusa bigahera ngaho, ariko sinari nzi ko Imana ivuga. Rero muri uko kumenyana n'Imana, Imana irayaga nanjye, Imana irambwira ibyanjye by'ibyaha byose, niko haci haba ukwatura no kwihana gushitse. Hanyuma rero hamaze kuba kwatura no kwihana, niyo naciye ngira amahoro, bya bindi byose by'ubusazi sinamenye iyo byaciye. Nuko rero nakiriye agakiza k'Imana. Rero Imana ishishikara ibandanya nanjye, niko kuca ngira, niko kuca nko kumbiziza Imana. Ngiye dusome gatonya, dusome muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 14. Ngo ari kunywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Rero nanye ku mbizi inyota irashira, bya bindi bya kera byose, inyota ya bya bindi bya kera byose irahera. Nuko rero ibya kera birahera. Izi mbizi rero nibyo bijya mubona mwebwe munkurikira inyigisho, mukabona inyigisho kuri YouTube. Rero jewe ubunye mbeshejweho kubwo kuvuga ubutumwa bwiza, kwigisha ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga no kuririmba. Nuko rero maze gukizwa, Imana indongora imbwira ngo ngaruke hano ndi. Ariko rero ubwanjye sinabigomba, kuko namaze gushika mu gakiza, naravuga nti hariya ntacyo nkifiseyo, donc ntabwo nifuza kugaruka. Ariko rero kubw'imbaraga n'inkomezi n'ubushobozi bw'Imana, ndafata indege ndurira ndaza. Hanyuma nk'uko ibintu byose namaze kubitanga, nashyize atacu mfise, nashyize atari ifaranga mfise, nshikira hano nyine hamubona ndi mu Bugaragwa, nshikira mu Bugaragwa, ariko ryari ishure ry'Imana. Nariko ndacishwa mu ishure ry'Imana mu Bugaragwa. Muri ubwo Bugaragwa narize ndumirako, ariko abagenzi bose barampeba. Nuko rero Imana yonyine niyo yabanye nanje. Imana iramfata ukuboko, iranzigama muri byose, ibana nanje gushika ndaheza Ubugaragwa. Rero mu Bugaragwa nahuye n'amakuba atandukanye, nahuye n'ibigeragezo by'uburyo bwinshi, narahuye n'agatotezo, narahuye n'agakengegwe, narahuye no kumaramara, narahuye guharurirwa iminsi yo gusubira inyuma, ndahura n'inzara, ndahura n'ubukene, kandi nk'uko nyine akazi nanagahebye. Muri ako kanya nta kazi nari mfise, ndatakaza na adresse, nta adresse ntabwo nafise mbarizwa, nubwo nari hano mugabo ntaho nari nanditse muri adresse. Muri banki byose byari byugaye, inzara irakubita, ndahura n'ibitero by'uburyo butandukanye, ibitero byo ku mubiri, ndahura n'indwara z'uburyo bwinshi, ndagwara ku mubiri,
ndahura n'ibitero byo mu buryo bw'impande zose mu mubiri mu mpemu hose, ibidemo n'ibisigo n'imyuka y'uburyo butandukanye irampagurukira mu buryo butandukanye, biza byihindiye abantu nkemu mbi z'ubusambanyi n'ibindi byose biza bigakubise byari kuza kungerageza kuko ryari ishuri ry'Imana. Ibyo byose narabiciyemo ndumira ko kugeza ubugaragwa ndabuheza. Rero nabo nari nizigiye ko hari bomfashije cyangwa hari icyo bomfasha, aho bose nta n'umwe yabonetse. Niyo mpamvu mvuga ati ntimukizigire umuntu ariko mwizigire Imana yonyine, kuko ariyo idahinduka, kuko umuntu arahinduka. Rero abo nizigira abo nafise ku mutima nawe nyine ntibambaye, ntabwo babayeho. Rero Imana nyine niyo yabaye nanjye muri ibyo byose, iranzigamira nshoboza byose, kubwo njye sinari kubishobora ariko Imana nyine niyo yanshoboje. Rero naraciye mu bitandukanye, ndasuzugurwa na Satani, ndasuzugurwa n'abantu, ndasuzugurwa impande zose, ndacishwa bugufi rwose cyane, ndaca mu bikomeye cyane ku buryo atamuntu n'umwe avuga ko ndi bushobora kubandanya, bose bamparura nk'uzobivamo. Ariko Imana nashoboje byose, ndacishwa bugufi rwose, ndamenya rwose ibibi byose birambako neza, ndabimenya, ngiga uwa nyuma ya bose, ndiga rwose kugeza ubugaragwa ndabuheza. Ariko Imana yari yabaye nanjye muri ibyo byose. Hanyuma rero nkashimira Imana ko itanteranye, nkashimira Imana kuko naravuga ati unzanye kunyikirana, ariko nteze kunyikirana. Imana yabaye nanjye, iranyuza inguvu, iranshoboza byose, irabana nanjye kuva ku cyambere gushika ku cyanyuma, aho natereranywe, aho nibagiranywe, aho ata n'umuntu yananyumvira ko ikintu na kimwe, aho bose bambona, ndetse naho nahigwa urupfu, ariko Imana yaransimbije urupfu. Narahizwe mu buryo bwinshi, ndahirwa kwicwa, ndahirwa mu by'ubusambanyi, ndahirwa mu buryo bwinshi cyane, nditwa byinshi cyane, ni byinshi cyane byo naciyemo, amakuba y'uburyo butandukanye, mu nzego zitandukanye. Ariko ibyo byose Imana yabaye nanjye. Ndashima rero Imana ko yabaye nanjye, ndashima Imana ko yanshoboje byose, ndashimira Imana ko n'uyu munsi ndiko ndashinga ino ntahe, kuko ino ntahe kubaho iyo Imana itashoboza itabana nanjye no kubishobora. Ariko uyu munsi niwo wari umunsi wanjye wo gushinga ino ntahe. Rero dusome ijambo gatonya mu Bifilipo, Tasoma Filipi igice cya 4 umurongo wa 12, havuga ati nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira umurengera muri cyose no muri byose, natiwe ibanga ryo mu byo guhaga no mu byo gusonza, ryo mu byo kugira umurengera no mu byo gukena. Rero icyo ryose naragize, kandi nkashima n'Imana ko byose bingaruriye, byose yarabishubije uko byari byose, ndetse biranenze ko. Rero akazi ndagafise, bya kampani ndabifise, ibyo natakaje byose biragarurwa. Rero ndashima Imana kuri ibyo byose, ndashima Imana ko yanyigishije n'ibyo byose, ndashima ko nabonye Imana n'amaso yanjye, kandi ko yabaye nanjye, iranyereka, ndamenya ububasha n'ubushobozi bwayo, kandi ndamenya isi, ndamenya abantu, kandi ndamenya n'imyuka. Nta handi nokamenyeye ibyo, kuko byinshi ntabwo nari ndabizi, ariko hano naronkeye kubimenya no kubibona. Sinari nzi Satani, ariko aho twarahuriye. Sinari nzi imyuka n'ibyo demo n'uburyo butandukanye, ariko hanye mu bugaragwa nahuriye nayo, niyo nize nayo, niyo nayimenyeye, kandi ndamenya
ubushobozi bwabyo n'ukuntu bifungura byose. Rero ndashima Imana ku bw'ishure, ndashima Imana kandi ko yanshumbishije byose, ndashima Imana ko abaye nanjye, ndashima Imana ko n'ubikiri kumwe nanjye, nkashima Imana ko yanshumbishije byose. Rero uno munsi no itariki 12 z'ukumunani nigiye bukarya umunsi wanje nakiriye ko Yesu. Ubu rero nkwira imyaka 2 ndi mu gakiza. Rero kubari ko biyumvira ko nzosubira inyuma, ntabwo nazosubira inyuma mu gihe nari mfise gusubira inyuma, kuko icyo gihe muri ibyo byago niyo nari guteza gusubira inyuma, niyo nari kubihebera, ariko narumiye ko. Rero narahisemwo ntabwo ndiko ndasubira inyuma, mbandanya mu Mana, kuko Imana niwe mugenzi wanje, niwe mukunzi wanje, ni Imana yanje. Yesu yangiriye neza muri byose. Hanyuma icyo ndiho ni ukusenga, no kuvuga ijambo, no kuririmba, nibyo niwo murimo wanje. Hanyuma rero nkashishikara rero ndabyigisha kugira namwe babigomba mubashe kwakira, mubashe kumenya iyo Mana, mubashe gushika mu bwiza bw'Imana, mubashe gushaka kuri ayo mahoro, kuko ayo mahoro ntabwo nari ndayazi kandi ntabwo nabwiye amahoro nkayo. Ariko umuntu afise kwibwira ko afise amahoro, ariko ayo mahoro utarayashikira ntiyazi. Ni ibintu bidasanzwe, ni amahoro atagira icyo ahagazeko, ni umunezero utagira icyo ahagazeko, kuko wogira umunezero mu kaboregwe, wogira umunezero mu bitandukanye mugabo bibi byose, ni umunezero w'akanya gatonya, ariko umunezero w'ijuru ni umunezero mwiza cyane. Rero mwese ndabifuriza agakiza, abatarakizwa hama namwe mwakirije ntifuza kuramiriza no kubandanya urugendo kugeza ku iherezo. Nuko rero Igishingantahe cyari icyo. Imana ibahezagire mwese, Yesu abahezagire, amen. Nimunda kandirimba ntazira nimba umwami yampaye byose agirira neza, yitanze ku musaraba arapfa ku bwacu atacaha yatsira. Nimuze turirimbe tumukurire ubwacu, twiratire uwo mwami, tuvuge ibikorwa byiza yakoze mu maso yacu. Aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, ivyo wankoreye mwami nzama ngushima cyane we. Aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, aho wankuye mwami nzama ngushima cyane we. Aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, ivyo wankoreye mwami naho nzovyibagira nama. Aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, warantoranije wasize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Warantoranije wasize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, aho wasanze mwami nzama ngushima cyane, aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, ivyo wankoreye mwami nzama ngushima cyane, aho wankuye Yesu nzama ngushima cyane, aho wasanze mwami nzama ngushima cyane, aho wankuye Yesu nzama ngushima. Warantoranije wasize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Warantoranije wasize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Abo yamenyekerera bahamagaye abahumyiza, kuri hanga ryera ubwoko bwatoranijwe.
gisirikare